Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi bayanımız halal tamoqtanu jönündө bolatken. Estağfirullah. Kulu minat-tayyibati wa'malu salihan. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytgan, sizler halal tamoq jep, salih amallar qilinglar degan. Ana amaldan murda birinchi biz tamog'imizni tozalashimiz kerak ekanda. Eğer tamağımız taza bolsa, şüpheli şekilde tamoqları desek, al qilgan amalımızda jarabay qalatgan. Amalımızın qabul bo'lishi uchun birinchi biz halal tamoq bilan tamoqlanishimiz kerak ekanda. O'sha sebepten Peygamberimiz aytgan, talabul halali farizatun ala kulli muslim. Bu halal tamoq topib yeyishlik bu har bir musulmon odamga farz. Yana bir hadisda aytgan, Man sa'a ala ayalihi fi hillihi fahuwa kal mujahidi fi sabilillah. Kim oşol uy balasını, uy bilösünü, bala çıqasını bağış üçün halal tamoq izlep peşine teriminen dünya tapsa, bul Allah yolunda cihad qilgan menen barabar ekenda. Wa man talaba dunya halalan fi ifafin kana fi darajati shahada. Kim dünyani talab qilsa, halal jagı menen, halal yolu menen özünü bir tamadan, ümitten, direnişten saqlap qalash üçün peşine teriminen halal tamoqdan topib jese, bu şehitler derecesinde bolat ekanda. Qol Rasulullah rubba ash'asa aghbara wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil haram. Yarfa yadayhi fa yaqul ya Rab fa anna yustajabu li zalik. Cenab-ı Peygamberimiz aytadi, Kebir adamlar yol yürüp denesini çanga batırıp ağrıp, çarçap jüret. Anın jegen tamağı aramdan bolsa, kiygen kiyim aramdan bolsa, toygonu aramdan bolsa, anan kolunu kötörüp alıp Allah Taalaga dua kılıp bir tilek kılsa, anan duam kabul bolur dep anan dattanat. Al şunday tamoq aram bolgandan keyin qayaqdan duası kabul bolsun deydi. Duanın kabul boluş üçün de baya tamoqi tapqan dünyası halal bolsa, anan dünyası kabul bolat, duası kabul bolat. İnna lillahi malakan ala baytil muqaddas yunadi kulla layla man akala haraman lam yuqbal minhu sarafun ve la adlun. Allah Taala'nın baytil muqaddas üstünde bir periştesi var deydi. Oşol perişte günde şunday üyün çağırıp elge qayrilib aytib turadi. Kim aramdan jese, anın o'qigan farzi bolov, nafli bolov qabul bolmaydi deydi. Aram tamoq jegenden keyin al taat ibodat qabul bolmaydi. Man ishtara sawban bi 10 dirahim fi samanihi dirhamun haramun lam yaqbalillahu salatahu ma dama alayhi minhu shay. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisde aytadi, misal bir kiyimdi 10 tiyinga satып alsan, şu 10 tiyin içinden bir tiyini aramdan kelgen bolsa, oşo kiyim menen okugan namazın kabul bolmayt deydi. Oşol kança kiyip жүрсең de, kança jil жүрсө de, oşo kiyim menen okugan namazın kabul bolmayt deydi. Bul aram akça şunday jaman narsa ibadatı da kabul kıldırıp etken, jegenge de bolmayt, kiyenge de bolmayt da. Kullu lahmin nabata min haramin fan-nar awla biha. Qaysi et, qaysi dene aram menen terbiyelenip, aram menen ösken bolsa, ağa dozog ile layıktı deydi. Bu aram et menen, aram tamoq menen terbiyelengen etke fakat dozog layıktı deydi. Al ibadatu ashratu azza, tisat minha fi talabil halal. İbadat özü 10'ga bölünет deydi. Şunun 9'u halal tamoqtanuda bolat deydi. 9 bölügü halal tamoqtanuda bolat. Yani halal tamoq bilan ibodat qilsang, oşol 10'dan 9 bölügü qabul bolat. Bir bölügü üçün jagday ixlas qilish kerak, xalsallik qilish kerak. Yine qisqasi ko'pchiligi oşol tamoqqa baylanishli ekanda. Man asaba malan fi ma'samin fawasala bihi rahiman aw tasaddaqa bihi aw anfaqa fi sabilillah Cema'allahu zalike cemi'an summa qazafahu fin-nar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, birov bir dünya tapsa, mal tapsa, güney yolu menen, aram yolu menen dünya taup,
акча жыйнап, жана ошол акча менен туугандар менен катнашса, же ошол арам малды садака кылса, же ошол арам малды Аллах жолунда нафака кылса, булардын бардыгын топтоп туруп, Аллах Таала дозакка таштайт дейт да. Бул арам малдан келген дүньө садакага да болбойт, бирөөгө бергенде да болбойт, эч бир иштеткенге болбойт экен да. Дирхамун мин риба ашадду индаллах мин саласина зинатан заниятан фил ислам. Сотқорлук жолу менен бир тиын алсаң, Аллах Тааланын астында ал 30 зинадан да күнөөсү чоң дейт да. Bir сом шол риба сутқорлук менен тапсаң, андан көрө 30 жолу зина кылсаң, анын күнөөсү жеңил экен да. Варада анна Сиддиқ разияллаху анху шариба лабана мин касби абдихи сумма саала абдаху фақал. Hazreti Abu Bakr Siddiq bir kun uyda xizmatkari süt alib kelgan ekan, o'sha sütni ichgan ekan da. Sütni ichib olib, ondan keyin bu süt qayoqdan kelgan süt edi deb so'rasa, boya xizmatkari aytgan ekan. Men murda to'lga sotdim degan ekan da. Şu murda, İslam'dan murda tölge satılım, biröğün tölgesini açıp oşol akısını berber koyganlar. Hazır hem bu oşol akısını aksan alıp kelip bergenliğinden oşol akçaga süt satıp alıp keldim eleyim degen eкен da. Şunda Hazreti Abu Bakr Siddiq barmağını tamağa, oğuzuğa tıgıp durup kusup taşladı deydi da. İçideki sütlerdi. Şunday okuşup özünü kıynap kustu deydi. Zanantu anna nafsahu satahrucu. Men oyladım, hazır ölüp kalsa gerek de oyladım deydi. Öte özünü kıynadı deydi. Yani içinde kança nerse olsa barlığını özünü zorlap durup kusup taşladı deydi. Oşanda dağın aytdı. Allahümme inni a'taziru ileyk mimma hamaletil uruq ve khalatil am'a. Ya Allah'ım, men mümkünçülüğüm boluşunca kolumdan kelgençe içime kirgen şekli tamaқты kusup taşladım. Birok kuskanımsa içegilerime kança arlaşıp ketdi, tamırlarıma kança ötüp ketdi. Onun için kechirim surayım, tövbe kılım deb. Allah Taala kechirim surap tövbe kılgan eken. Oşonça kusup turup dağılı da. Ve kazalika şaribe Umar raziyallahu anhu min labani iblis sadaka ghalatan fa adkhala isba'ahu ve taqayya. Oşonda öyle Hazret Umar raziyallahu anhu da bayağı sadakaga toptolgan halifalik vagında sadakaga toptolgan töölөрүн sütünden içip koygan eken de bilbey. Keyin bilip kalıp, oşo sadakaga kelgen töölөрүn sütü ekenini bilip durup, oşo barmağını oğuzuğa tıkıp durup, okuşup durup kusup taşlagan eken de. Ortalık maldın sütünü içip koydum dep. Hazır endi bizde bardığıyla şu ortalık malda kayra kızıgıp jeydi. Qala Sufyan Savri radhiyallahu anhu man anfaqa min al-haram fi ta'atillah kana kaman tahhara saban najasa bil bawl. Ve sabul najasa la yutahhiru illa. Sufyan Savri degan ilgari bir havle hazrat o'tgan. Bu aytat, kim bir aram malda sadaqa qilsa Allah yo'lunda, al bir beynamaz kiyimdi öz zarası bilen juvganday deydi da. Kiyim beynamaz olsa taza bilen juvup tagılasın gerek da. Ana beynamaz kiyimdi zarası bilen juvsal taza olup kayra beynamaz olup kalat da. Anday kiyimdi taza su bilen juvuş gerek. Oşonda ele misala aram maldı sadaqa kılsa al adam tazalabaydı. Aram mal sadaqa kılsa adam bayağı şu denesini kayra oşal günelerini bayağı özün sidigine juğan katar olup kalat eкен da. Qala Ali radhiyallahu anhu inna dunya halalu hisabun ve haramuha azabun. Hazreti Ali aytgan, bu dünya alaliga da hesap beresin. Alal jol bilen tapsang da hesabını beresin. Aram jol bilen tapqanga azabını beresin deydi. Alal da öyle mınday ünemde israf kılıp işlete versen, hayır al, şol da hesap kitabını verip azabını çekersin deydi. كان عمر رضي الله عنه يدفع إلى امرأة طيبا من طيب المسلمين لتبيعه. Hazret Umar radıyallahu ta'ala anhu bayağı ortada açamıza ciddi ahtirlar keletler deydi, Müslümanların malı, ortada o malga. Keyin ayaliga beretler, ayali satatlar deydi elge.
Анын акчасын кийин дагы ошол Байтулмалга ортодогу мусулмандардын немесиге фондуна коюп коет эле. Кийин бир аял айтат да, мен барып ошол Hazrat Умардын аялдан бир атыр сатып алдым дейт да. Бая атыр сатканда кичине куюп, кичине азайтып бая таразыга ченеп бергенде ошол бармагы жууп калды дейт да. Бая Hazrat Умардын аялынын бармагы бая атырдан жууп калды дейт. Кийин бая бармагы атыр болгондон кийин бая бармагыны мындай жоолугун учагы мындай ачты дейт да. Жоолуга кургатты колун ачып. Ошол учурда Hazrat Умар келип калды дейт. Kelip bayağı yolluqdağı ciddi bilip durup bu emine degen jit dep surады дейт да. Degende ayal aytты. Şunday mana atırdı satsam koluma julup kalıp oşonu men joluğuma açıp kurgatып aldım bilen kolumdu degende Hazrat Umar ayalını uruşup sen ortodoğu maldı musulmandarın akısını alıp bu joluğuna açıp sen, işletip sen dep bir çelekke su alıp bayağı joluqtu jууp, tuprak aralashtirib jууp, jittap jitkizek dağın tuprak aralashtirib jууp, şunup jetip ketkinçe şunu juudu deyt da. Bul musulmandarın akısı. Sen şolardın akısı menen bu joluq menen namaz okusaң, namazың dürüst bolbayt. Degendey kılıp, oşonu jetip ketkinçe juudurup taştagandan keyin joluqtu orantgan eken da moynaga, başıga. Anna Umar radhiyallahu anhu lamma ولي الخلافة كان له زوجة يحبها فطلقها خيفة أن تشير عليه بشفاعة في باطل فيطيعها ويبرزها. Hazrat Umar oşol halife bolğon учурда bir жакшы аялы бар эле дейт. Өтө сулуу, келишкен, өтө жакшы көрөт эле дейт. Кийин халифа болгондон кийин ошо аялны талак кылып берди дейт да. Себеби ал аялды өтө жакшы көрөт эле. Өтө жакшы көргөндүгү үчүн бул мисалы бир эле ошол туугандарынын же жора досторунун бу тарабын алып туруп менен суранса, мен шариатты бузуп койсом, ошон аялымдын тилге кирип, барбыр аялым жакшы көргөндөн кийин айтканын кылышым керек да деген ой менен ошол даражага барбайын деп аял талак кылып жиберген экен да. Аялым тилге кирип, мен шариатты бузуп койбойн дагы деп талак кылып жиберген экен. Мына шу даражага чейин murdağılar takvalı bolğan eken da. Oşonda ele Hazrat Umar'dın üyünde 2 şam çıraq bolğan eken da. Bir şam çıraq öz mehnetinden algan şam çıraq eken, bir şam çıraq Baytulmal'daki besetkende hükümetlik eken da. Hükümetten işini bolsa bayağı şu hükümet şam çırağını jandırıp durup şondan işini etken jazat eken da. Özün işi olsa, özün şam çırağını jandırıp durup, ana özün kitaplarını nemelerini jazat eken da. Mana misal bir çıraq menen ökötөгүн işlep etken da. Şu darajaga çeyin takva kılat eken bayağı men hükümetin çırağını özün işiге gana setişim kerek. Anın jarıgı da men özüm şimdi jasabashim kerek dep. Oşo darajaga çeyin ajratıp takva kılat eken. Şonçoluk takva bolğon darajası da mana alarda Allah Taala şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sohbatına layık kılıp halifeli derecesine jetkirgen da.